Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno javljanje, još jedan video, kako god, nebitno. Nadam se da ste mi dobro, evo, mi smo ok. Nemam niš puno da vam kažem, ništa se baš nije novo desilo od prošlog javljanja, ali reko idemo malo da iskoristimo ovo lijepo jutro, pa ćemo obaviti jedan, pa mislim da jedan ili dva, ajde recimo dva neka brzinska projekta. Znači, što sam ja imala u planu je da očistimo jedan komadić zemlje, pa pripremimo i rasadimo jagode. Znači, ne znam ako se sjećate, ovdje je bio onaj krompir u slami, sad evo ovdje pravo, znači ova šumica. Tu je bio krompir u slami i zemlja je jako dobra, pa ćemo mi sad ovu travu počupat i uzaršovit na brzinu i onda bi presadili jagode da se prime do zime. Ne? A isto tako mi je danas u planu onaj dole dio, ovu vamo foliju, znači to bih htjela počupat ovaj paradajz jer nema više ništa od njega, pa htjela bi to nekako da počistim pa da to sve riješim i da mi je jedna stvar manje na spisku stvari koje treba odraditi. Tako da evo danas reko idem usput malo, kako ja nemam običaj da to snimim, pa reko ajde idem danas usput da to snimim, da vam pokažem. Čekam mog glavnog izvođača radova koji ide i smije se, mislim da mu nije baš drago. Špovuć kolica bubi. Tako da, ali eto, zajedno smo jači pa da nisam sama, pa idemo to brzinski odraditi. Tako da, ja mislim da će biti puno ljepše. A doće kasnije i mama, pa će ona onda mi pomoći sa tim jagodama da se presadi, jer ja to nisam nikad radila, pa eto da čisto ne zeznem stvar, već ako smo uložili trud. Uglavnom idemo, akcija. Evo ovako, nabrali smo jedna već za kokice, onako baš dosta, bit će sretne. Tako da idem ja sad to odvesti dole i onda mislim da ćemo imati još jedna kolica dobra za koke. I onda ćemo to malo prearšoviti, jel da bubi? Jel vidite kako je on sretan, jej! Ja znam dobro motivirat, pa onda ajde. Ali nema tu puno posla, to je onak 15 minuta posla. Da, 15 već radimo. Da, 15 već. Aj, ovo ti je overtime. Eto, idem ja ovo dole odvest, pa onda radimo dalje. Evo kad smo već tu, hoću da vam pokažem koliko sam ja netalentirana zapravo za vrt. U prošlom videu sam rasadila salatu. I evo tuge. Znači u ovoj gredici jedna jedina preživjela salatica je tu. Nemam pojma, mislim da nisam dobro presadila. A u ovoj, evo, ne znam da li se sad vidi od sunca. Da, evo. U ovoj su preživjele sve. U ovoj znači nijedna. Tako da, ništa. Večeras idemo pokušaj broj 2, malo kasnije. Mislim da sam zeznila, jer sam prošli puta to radila onako ujutru. Mislim nije bilo jutro, već je bilo onako 10 je. A? Stvarno? 10-11 sati. Jel živa? A? Evo imamo jednu malu zmiju, da vam pokažem. Da, mislim da sam se zeznila, ali sam to radila ujutro. Trebala sam vjerovatno to naveče i onda dobro zalita. Otišla je. Ništa od zmije. Mislim, ona mala je bila, vjerovatno onaj klepić. Uglavnom, treba biti isto vrlo oprezan dok si vani. A vjerovatno nije najbolja ideja da sam ja u papučama. A dobro, Nurči obuku čizme.
tako da, evo, da, to sam vam htjela pokazati. Da nije uvijek sve savršeno i da uvijek treba imati onda volju pokušati još koji puta, ali eto, ja se ne predajem. Tako da ja ponovo večeras ću, kod mame Sreće ima jako puno te rasade, tako da ću ponovo donijeti i navečer ponovo rasaditi. Njena salata je fantastična, znači ono baš je lijepo pogledat. Tako da evo ja se nadam da će i ovdje kod mene biti. Ali nema to veze, to nije moje njeno, nego je to sve naše. Tako da, ali bi eto ja htjela da ono i jaunu koju ja posadim da bude onako, da uspije. To ima onak poseban čar. Tako da evo, to sam vam isto htjela usput pokazati. A sad idem odvest ovu drugu turu sa trave. Bože, htjela sam reći salate. Trave. Evo, ovako. Nešto smo ju već napravili. Odnosno Nurčije. I sad ćemo još malo tu produžiti. Tako da bude malo duže. Ja mislim da ćemo moći onako 2 reda jagoda posaditi. Ali ćemo staviti foliju. Pokušat ćemo upotrijebiti ovu foliju što smo je imali ovdje na navodnjavanju. Koju ćemo isto tako podignuti, pa ćemo vidjeti ako bude da je možemo upotrijebiti, da iskoristimo sve što možemo. Evo, trenutno čupamo i ove štapove. Kako ide, Nurči? Nikako. Nikako. Neki... Ja sam ga zabio. Da, neki su jako teško za izvući, a neki idu lakše. Jedan smo slomili, ali nema veze, ostaće ih još. Pa ćemo onda iduće godine opet ih upotrijebiti da se ne baca, tako da ću ja to fino sad složiti i ostaviti u šupe. I onda nam je u planu ovu foliju isto danas podigniti. I eto, da imamo neki malo posličak obavljen, barem malo ljepše. Gledam ovdje sad u vrtu ima još negdje malo paprike, tako da i to ću još pokupiti šta ima. I onda je više manje to. Jedino još imam taj slatki krompir tu, a njega ću još sačekat možda jedno 10 dana. Pa ću ponovo vidjeti kakav je i to je to. Sad pretežno se bavimo dalje gore u onim gredicama salatica, mladi luk i onda poslije u 11. mjesecu naravno sadimo ovaj luk i bijeli luk i to. Tako da ove godine se neću zezniti i dosta više ću luka posaditi. Ne znam šta mi je lani bilo, ali eto, nema veze. Učimo se stalno. Tako da luka ne smije da fali. Uglavnom evo, to je to za sad. Idemo dalje mi raditi i već je dosta toplo. Pa dok nije još previše ugrijalo da to završimo. Pa vam ja to onda snimim još konačni proizvod. Kata je isto rekla da će doći pomoć, pa čekamo, nešto mi je spora danas. Možda joj se ne radi previše, ali doće ona, doće. Evo ga. Krenuli smo znači jedan red folije i za sad onako ide to super, lagano. Mi smo mislili da će ići dosta teže, ali čak i ide. Samo smo na početku malo otkopali i izgleda sreću imamo pa se nije zapeklo. Tako da evo, ide, ova 2 reda ćemo podignuti, ove cijevi na navodnjavanje isto tako podignemo i fino ostavimo onda za iduću godinu. Za koju ja već imam onako 100 nekih planova, ali dobro, o tome na godinu, ako Bog da. Tako da evo, paradajz sam sad počupala, ne znam da li vidite tamo jednu veliku hrpu, onako svega tamo, pa ćemo to kasnije zbrinuti i super je, evo, dosta toga smo uspješno obavili. Ja ću ovu papriku još vjerovatno sutra ujutru pobrat. I kao što sam rekla, ostao mi je samo tu negdje je slatki krompir. Tako da njega ću još ostaviti koji dan, tamo možda do kraja mjeseca. Pa, ispričavam se, moje alergije. Pa ću onda to povaditi, pa da vidimo koliko ima. Ne znam koliko ima, ali nebitno. Uglavnom, evo i ovdje smo sad fino uzaršovili, tako da to. I pošto smo bili onako jako vrijedni, moj Nurč je bio inspiriran. Uzaršovio je ovdje, tako da ćemo i tu staviti jagoda. I sredili smo si ove naše 3 loze. 3 grozda, 3 loze, ne znam. Uglavnom, malo smo improvizirali pa smo ovako za sad napravili, ali evo, onda ćemo polako mi to učvrstiti. Tako da evo, ovaj dan je bio dosta produktivan.
Idem sad ovo pomoć da završimo i onda idemo nešto ručat. Mama je javila da je pravila grah, tako da super, ja sam za. Uglavnom ljudi, hvala vam puno što ste tu s nama i evo ako ste izdržali do kraja videa, hvala vam još jednom i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!